қаҳрамони барномаи навбатии мо Фуруғ Сарҳадзода дилбохтаи бокс аст. узви маҳфили муҷзанӣ шудани Фуруғ тасодуфӣ нест, зеро қиблагоҳаш устоди варзиш буд. аммо мавсуф машқу тамринро аз муҳорибаи ҷанги дастӣ шурӯъ карда, дар якчанд мусобиқаҳои хурду калон ширкат варзид. айни замон нозикҳои муҷзаниро аз мураббии соҳибтаҷриба Мардон Азимов меомӯзад. худи Мардон Азимов устоди варзиши собиқи Иттиҳодии Шӯравӣ аст. вай ба кӯдакону наврасон нозикҳои боксро меомӯзонад. машқу тамринҳои ин мураббӣ дар шаҳри Душанбе мегузарад. нагуфта намонад, ки мактаби варзишии шаҳри Душанбе умид ба бокс аз замони таъсисёбӣ то ин дам дар тайёр ва омода кардани муҷзанони лайуқадманд саҳми муносиб дорад. масалан, дар 4 бозиҳои олимпии охир тарбиятгирандагони мактаб ширкат варзиданд ва дар солҳои гузашта ҳам дар мусобиқаҳои мухталифи варзишӣ иштирокӣ фаъолона карданд. дар ҳоли ҳозир ин мураббӣ нафаронеро ба риштаи бокс ҷалб сохтааст, ки аз фаъолияти варзишиашон 4 сол сипарӣ гаштааст, вале дар ин муддат онҳо қувваашонро дар мусобиқаҳои мухталифи дохилӣ муваффақона санҷидаанд. من از آن سبب که در این نماد بوکس ذوق داشتم بر پدر و مادرم مراجعت کردم و آنها من را به این تالار آوردند. من در طول 3 سال شده است که در این تالار مشق تمرین میکنم. من تا امروز دو کرته چمپیون شهر میباشم و بر مسابقه جمهوری تیاری دیده ایستاده. فروغ، میخواستم بفهمم که وقتی که به این تالار ورزشی آمدید چند سال داشتید و روزهای اول برای شما مرکب نبود، یعنی که دشوار نبود؟ از این سببی که هم من خودم ذوق داشتم و هم قبلگاه هم مربی میباشد، از این سبب من به این تالار آمدم. بهترین. و روزهای اول رو چگونه پشت سر کردید؟ مشکل نبود؟ حالا اونکه شما خردسال بودید، حالا اونکه از اصولهای همین رشته ورزش اونقدر باخبر نبودید، مشکل نبود؟ بر من روزهای اول این مشق قیم بود، ولی پدرم بر من میگفت که صبر کن، مشق کن. به من بر گپ‌های پدرم گوش میکردم و مشق میکردم و تا حال تا این روز رسیده. бемуҳоббат бокс сол ба сол дар минтақаҳои гуногуни кишварамон инкишоф меёбад. бахусус баъди бо муваффақият баромад кардани мухсанони тоҷик дар чемпионати ҷаҳониву осиёӣ ва ба сабқати олимпии шаҳрҳои Пекин, Лондон, Рио де Жанейро ва Токио рохат гирифтани онон алоқамандону ихлосмандони ин нави варзиш афзун гардид. қаҳрамони барномаамон аз ин музаффариятҳои ҳаммеҳанонаш ба хубе воқиф аст. чун иродаи қавӣ ва завқи баланд дошт, мушкилиҳоро ба таҳаммулгароиву сабури пушти сар намуд. طول چند ماه یا اینکه چند سال مشق تمرین کردید که با اولین مسابقه خود راه یافتید؟ بعد از طول 1.5 سال مربی بر من اجازت داد و من بر مسابقه شهری رخصت گرفتم. من در آنجا در وزن 40 کیلوگرم برآمد کردم و جای دوم را سزاوار گردیدم. اصلا هر نفری که بار اول در مسابقه برآمد میکند، البته خواه نخواه یک احساسات، یک ترس، یک هراس او را فرا میگیرد. آیا همین گونه لحظه ها با شما روبرو شد؟ بله، من ترس داشتم، هراس داشتم، ولی پدرم با همراه مربیم مرا دستگیری میکرد و خوشبختانه جای دوم را سزاوار گردیدم. خب وقتی که جای دوم را سزاوار شدید، تا کجا از این جای گرفته خود راضی بودید؟ یعنی اینکه مقصد شما جای اول رو گرفتن بود یا اینکه از همین جای دوم گرفته خودم قناعتمند گشتید؟ بله، من از جای دوم گرفتم راضیم، برای آنکه یکمین مسابقه بود که من در این نمود برآمد کردم و بر من خیلی مشکل بود. در همین مسابقه به شما چی نرسید که جای اول و جای دوم رو گرفتید؟ قوا نرسید، تجربه ورزشی نرسید، از چی حساب یعنی به گرفتن جای دوم مشرف شدید؟ تجربه ورزشی نرسید برام. وقتی که در این مسابقه جای دوم رو گرفتید و با تالار ورزشی برگشتید اومدید و چی مقصد در نزد خود گذاشتید؟ من وقتی که جای دوم را سزاوار شدم بر تالار برگشت آمدم، آن مقصد داشتم که باز در این مسابقه خوبتر برآمد کنم و جایهای اول را سزاوار گردم. برای همین مقصد خود را در عمل تطبیق نمودن، شما بعد از این مسابقه شهری
чӣ амалҳоро иҷро менамудед? Умуман дар толори варзишӣ машқу тамринҳоро чӣ гуна ба роҳ мондед? аз он сабабе ки ман ҷои дуюм гирифтам ва дар толори варзишӣ мо пеш аз он 1 соатӣ машқ мекардем ва баъд аз он ки ҷои дуюмро ишғол намудам, бар худам мақсад мондам ки аз ин рӯ ман 2 соатӣ машқ мекунам ва ҳам хел машқ мекардам. Мураббӣ бо ман кор мекард ва дар мусобиқаҳое ки хатогӣ мекардем, дар инҷо дар вақти машқу тамрин ислоҳ мекардем. аслан бокс аз варзишгар тактикаву техникаи махсусро тақозо мекунад ва ба гуфти варзишгарон, варзишгар танҳо дар ҳолати дуруст ба роҳ мондани ҷамъомади муштараки тамринҳо ба мақсади асл мерасад. ба маҳфили бокс наврасон аз синни 10-солагӣ аъзо мешаванд. маҳз дар ҳамин сол мураббӣ метавонад ки паҳлӯҳои онро ба осонӣ ба онҳо омӯзонад. тез иштироки онҳо дар мусобиқаҳо, ҳамзамон гузарондани ҳамоишҳои таълимию тамринӣ дар хориҷи кишвар низ аз талаботи асосии машғулиятҳост. дар бокс ҳаст ки зарбаро аз паҳлӯ равон мекунӣ, зарбае аст ки аз поён равон мекунӣ ва бар ман аз ин зарбаҳо он зарбаи маъқул аст ки рост ба рост равон мекунӣ ва ин зарбаро дар мусобиқаҳо қавӣ ва зеботар истифода мебарам. боз муддати чанд моҳи дигар машқу тамринҳоро идома додеду ба мусобиқаи навбатӣ рохат гирифтед? боз ман баъд аз оне ки ҷои дуюмро ишғол кардам, баъд аз 1 сол ман бар мусобиқаи шаҳрӣ боз рохат гирифтам. хуб, дар мусобиқаи шаҳрӣ чӣ гуна ҳунарнамоӣ кардед? Чанд рақиб доштед ва дар кадом вазн қувватсанҷӣ кардед? ман дар ин мусобиқа 1 рақиб доштам ва онро мағлуб намудам ва ҷои якумро сазовор гардидам. дар ин мусобиқа ман дар вазни 40 килограмм баромад кардам. Фурух, дар ин мусобиқа хушбахтона сазовори ҷои аввал шудед ва чӣ тактикаву техникаро ё ин ки чӣ воситаро ба роҳ мондед ки кори шумо омад кард ва сазовори ҷои аввал шудед? ман дар мусобиқаи аввал хатогиҳо доштам ва баъд аз он ман ислоҳ кардам ва дар ин мусобиқа сазовори ҷои якум гардидам. рақиби шумо пурқувват буд? аз кадом ҷиҳат яъне бисёртар пурқувват буд? рақиби ман бале бисёр пурқувват буд ва зарбаҳои қавӣ ва зебо дошт ва ман онро мағлуб намудам. беҳтарин. вақте ки сазовори ҷои аввал мешавад, варзишгар медали ҷои аввалро ба даст меорад, ин чӣ гуна эҳсосот аст? ин эҳсосотро метавонед ки айни ҳол ба бинанда бигӯед? вақте ки ҷои аввалро мегирӣ, ин эҳсосош хеле дигар аст. инро танҳо варзишгар медонад. Фурух, дар ин мусобиқа чанд ҳариф доштед? чаро танҳо 1 рақиб? хуб, дар мусобиқаи қаблиам 1 рақиб доштед. хуб, сабаб дар чӣ буд? аз он сабабе ки духтар кам аст, барои ҳамин мо дар ҳамаи мусобиқаҳо 1 рақибӣ баромад мекунем. хуб, вақте сазовори ҷои аввал шудед, қиблагоҳи шумо ки худ мураббӣ ин риштаи варзиш аст ва чӣ гуна ин дастоварди шуморо қабул намуданд? онҳо ҳам хеле хурсанд шуданд ки барои он ки мо дар ин намуд ҷои якумро сазовор гардидам. чуноне ки иброз намудем, иштироки мунтазами онҳо на фақат дар мусобиқаҳои дохил, балки байналмилалӣ кафолати аз худкунии сабку услубҳои нави бокс мегардад. яъне бокс дар ҳоли ҳозир дар ҷаҳон хело пешрафта ба низомномаи он тағйиротҳо ворид карда шуд. агарчи пештар дар бокси ҳаваскорӣ варзишгарон дар мусобиқа бо сарпӯш қувваозмоӣ мекарданд, вале ин қоида гирифта шуд ва каме вазнинтар гардид. аниқтараш, аз ин пас боксчиён дар мусобиқаҳо байни бузургсолон бесарпӯш ҳузурозмоӣ мекунанд. фуруғ ба ҷузъу мусобиқаҳои ноҳиявӣ дар сабқади шаҳрӣ низ ширкат варзидааст. мураббии ман азиз мардон вақте мешавад ки он сахтгирӣ мекунад ва вақте мешавад ки бо мо дӯстдорӣ мекунад. ман аз мураббиам хеле миннатдор ҳастам, барои он ки азим мардон он нозикои бокс чизе нозикое дошт ба ман ва он кас ба ман ёд дод. фуруғ, шароитҳо дар толори варзишӣ чӣ гуна аст? шароитҳо дар толори варзишӣ хеле хуб аст. мо аз ҳеҷ чиз камбудӣ надорем. шукронаи истиқлолият мекунем ва кори мо варзишгарон дар он аст ки машқ карда парчами Тоҷикистонро боло бардошта.
аз ҳамин муштзанҳои тоҷик бештар ҳунару истеъдоди кадомаш ба шумо писанд аст? از همین مشتزن‌های تاجیک بر من بهادر عثمانوف معقول است و آن کس خیلی قوی بوده است و من هم میخواهم مثل همون کس مشتزن خوب باشم. дар ин толор ба амсоли фуруғ боз ҳастанд варзишгароне ки қуввашҳоро дар мусобиқаҳо ба таври аъло нишон доданд. мавсуф хуб медонад ки аз намуди бокс бонувони тоҷик дар арсаи ҷаҳонӣ чӣ гуна шоҳкориҳо нишон доданд. мақсад дорад ки шумораи медалҳояшро дар мусобиқаҳои хурду калон зиёд намояд. албатта натиҷаи дилхоҳи ҳар як дастпарвар қабл аз ҳама дар самти дуруст ба роҳ мондани ҳамоишҳои таълимиву тамринӣ рабт дорад. ҳамзамон пайваста ширкат варзидани варзишгарон дар мусобиқаҳои сатҳаш баланд ба ин таъсири дучанд мерасонад. қобили тазаккур аст ки бокс дар соҳаи варзиши тоҷик маҳз дар даврони соҳиб истиқлолӣ аз рушду нумӯ ёфта нашумошда дод. дар мусобиқаи миңбадан низ фуруғ хуб иштирок кард. با دوستی نزدیکم خسروزاده حمیرا در این تالار مشق تمرین میکنیم. ما همراهی وی در مسابقه ها برآمد میکنیم و در این تالار غیر از مربی همون دوستی نزدیکی من به من کمک میکرد. او هم بسیار مشتری خوب است و باوری دارم که اون هم در مسابقه های دیگر نتیجه های خوب میدهد. фуруғ то ҷое ки мо маълумот дорем санаи 21 августи соли ҷорӣ дар шаҳри турсунзода мусобиқаи ҷумҳуриявӣ баргузор мегардад ки шумо низ дар он ҷо иштирок мекунед. об тайёриё чӣ гуна аст? تیاری‌های ما خیلی جدی است چون که این مسابقه از مسابقه‌های دیگر فرق دارد. این مسابقه جمهوری ما تیاری ایستادیم. در این مسابقه از تمام جمهوری ورزشکاران اشتراک میکنند. мақсади шумо дар ин мусобиқаи ҷумҳуриявӣ ҷои чандумро гирифтан аст? مقصد من در این مسابقه جمهوری جای اول را گرفتن است. раваду ҷои аввал ба шумо муяссар нашавад, ҷои дуюм, сеюм, аз ин ҷои гирифтаҳои худ қаноатманд мегардед ё ин ки не? قناعتمند نمیگردم ولی خطاگاهی کردگیم را در تالار آمده باز اصلاح میکنم و بر این مسابقات بر مسابقه دیگر تیاری میبینم. ولی باز میگویند که بهترین ورزشکار برد و باخت خود را قبول میکند. тавре маълум шуд дастпарварони мураббӣ мардон азимов то ҳол дар мусобиқаҳои баронмарзӣ ширкат наварзидаанд. бо доир намудани ҳамошои пайни ҳамон машғулиятҳои дастаҷамъӣ мураббӣ саъй дорад то дараҷаи варзишии шогирдонро баланд бардораду ба ин васила ширкати эшонро дар мусобиқаҳои байналмилалӣ кафолат бахшад. орзуи деринаи қаҳрамони бардомамон ҳам иштирок дар мусобиқаҳои баронмарзист. умед аст ки мусобиқаҳои оянда ба фуруғ ва дигар тарбиятгирандагони мураббӣ мардон азимов бобарор хоҳад гузашт. айни ҳол таътили тобистона аст. дар таътили тобистона ба ғайр аз машқу тамринҳо боз ба кадом корҳо машғул ҳастед? با غیر از مشق و تمرین ما من در وقت‌های خالیگیم کتاب‌های بدیهی، شعر و کتاب‌ها را می‌خوانم. میگویند که دانش در جای اول می‌ایستد. فروغ дар мактаб бештар ба кадом фанҳои таваҷҷӯҳ зоҳир мекунед? بیشتر در آن فن‌های زبان ادبیات بر من مخصوص است که برای اینکه من شعرخوان هستم و شعرخوانی را دوست می‌دارم. дар оянда чӣ мақсад доред? من در آینده مقصد دارم که چمپیون جهان شوم و بر مسابقه‌های المپی را خط گیرم و پرچم تاجیکستان را بلند بردارم. дар оянда кӣ шудан мехоҳед? من در آینده مربی بوکس شدن میخوام و میخوام که مثل خودم دخترها را بر این نماد بوکس جلب کنم. بهترین و мо низ ҳайати эҷодӣ ба фуруғ низ тамоми бурдборӣ комёбиҳои зиёдро орзуманд ҳастем. бовари комил дорем ки дар амал ин мақсадҳои худро татбиқ месозад ва яке аз парчамбардорони давлату миллати азизи хеш мегардад.